Kublish pun bibro kini kilong kertek jong kibala syak select namta counseling nakam tapan puli ka kurs Cttc Sohra Nachera Teachers Training Center namta pan puli DLN no kurs DLN te keteng yo kindet kibala syak select namta ka counseling cum personal interview dara adap sagane bre kan sami saka finalist kan te gidon komba ars pa tam egi ba syak select te ka tarik namta ka counseling ru kila dap ai te sampai habukut ke video seperti te dadan bampat tip ye kan ka result te sampai ye keteng jong lade kibala tip te labiang ten sampai yang ni te ste virus iban sani bah terter keteng sepeni ini sampai hida lade rengkat urul nomor ladap ai tu serial nomor roll nomor bat ni pada kandidat
Terbaru kita select namta Counselling Cum personal interview kita kumba ars pa andrup kandaingut te katarik namta ka personal interview la dapat ini serial number 154 kandai tarik Julai arjar sau serial number sansan hadu sispa pra sipho tarik Julai arjar sau sispa kandai hadu sispa andrup ar kadwe Julai arjar sau sispa andrup lai hadu arspa khandriu kad Julai arjar sau serial number arspa khanyo hadu arspa andrup kandai di khandai Julai arjar sau. The candidate eligible for a Counselling Cum personal interview are to bring all the original document certificate baro on the day of the interview for verification mark day verification kat conclusion clear ang kapor and sepen list deha kawai kasni. Those selected candidate failing to appear in interview on a space valid will not be allowed to appear on the other days of the interview. Nara phimwan ha tu kasni kabade ka serial number ka jang phi phinumla ashuban 1 ha ka next day venue kan day be po Cttc Teachers Training Center Sohra kapor kada bich 4 baje onwards. Candidates should carefully check the date of interview according to their serial number. They can check bahai the serial number ka notarik pidai serial number pidai ka notarik sa lej hakatu ka tarik ka ba pidai serial number jang pi. Tekan mau nagine gi ars pa andrup khandai ngathai tang sispa angut kin sha select maka sit kandai sispa te tangine gi betep khleshibun.